قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Wajib si kayo mukallaf ngahati perkala agamane supaya ala ang baniya kajahilin pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon tudyo iye gaani alabayan pangingat ni Allah subhanahu wa ta'ala malingkan nin nuntuti ilmo mga hati perkala agamahin wajib si kayo mukallaf muslim sa ingi panambahayang nen sa ingi pamuasenen sa ingi pagzakat nen sa ingi pagnaikhaji nen sa ingi pangandaak na maghinang mahapin duk pamiges ni amban hinang malatin sa ingi pamano ni kaanakan nen sa ingi pagsawmadyan duk ahli pamilyanen ga ni alabayan malingkan nin nuntuti ilmo fa Rasul sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khaira yufakkihu fid din. Pag magkabayaan Allah subhanahu wa ta'ala si ipon yun kahapan pinataawa na si agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puas amban ilien tiyak na isab kitabi magkasuwa si subject ad-durusul muhimmah li'ammati al-ummah. Umabot kita si surah al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن سورة إنين سورة مكية مقصد سن سورة ngakahan kitabi duk nigi yen توحيد العبادة توحيد العبادة Tauhid pagparambus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala si ibadat gani asad dili duk pahalli amban yene ibadatu ghairillah yene syirk. Demikian si antara pangilalehan agama Islam duk syirk. Sikabtangan Allah subhanahu wa ta'ala puas amban bismillahirrahmanirrahim si alin Allah subhanahu wa ta'ala ia sangat makasir uk sangat malasa. Qul ya ayyuhal kafirun bisarahun o kaw rasul si me'si kuffar mu'linan musarrihan asal patampalon si siye. Qul ya ayyuhal kafirun o kaamme kafir ina magkupur si Allah subhanahu wa ta'ala. La a'budu ma ta'budun. Gay kunumba. Si panumbahan biyuan si kuha itu. Duk sampay si pasongan. Wala antum a'abiduna ma'abud. Duk gay rusab kaamnumba si panumbahan ko ininin. Wala ana a'abidum ma'abadtum. Duk gay rusab kunumba si panumbahan biyuan. Wala antum aabiduna ma'abud. Duk gayru sab kaamnum ba si panumbahan kon. Si hal sayan lakum dinukum waliyadin. In agama biyuen panulang bi Allah subhanahu wa ta'alahin pagsyirik bin bahala ni kaam. Agama biyuen waliyadin duk si ako ne yene agama pinabao Allah subhanahu wa ta'alahin. Nanaan sininan lamod na sampay kite iyan nuhut panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan amban iyan maana sin surah al-kafirun. Puas bilain manilian wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.